Guys, guys, buretse gato mbereka ibintu mbonye. Ibintu ngiye kubereka kumva. Mbonye abantu babiri, umuhungu n'umukobwa bari kwinjira mu gihuru. Urumva kanze mbereke ibintu barimo. Buretse ibintu barimo, buretse mbereke ibintu bari hano inyuma y'aka gakota. Arikumva hano inyuma y'aka gakota nayinjiye kwiyahirira. Urumva mbonye umukobwa n'umuhungu bari kubebera mu ishyamba, kandi aha hantu buri gihe nkahaza nkasanga huzuye ibishashi bya kondomu. Urumva ibisatsi bishaje nyine byinuza bya biboro nyine by'abanyabyaha. Urumva nkayibigwa impamvu nyine bahaye ikintu kiba cyabihazanye. None mbonye abantu babiri, umuhungu n'umukobwa bari kwinjira bagana hano hantu. Bose baje kugira uti buretse gato mpinjire nkomeze murebe. Ariko ibi bintu biteye ubwoba, ndagaswe inyigira mwamuzi se. Baze ndagaswe abantu ubuse baje kugira ute hano we. Kanze ngiye kureba babona bari gusamba nta kindi, ariko n'ubundi nanjye ndi gukeka ko bari gukora. Buretse gato ndebe ko batari gusamba, nta buse baba bari kugira ute. Buretse gato wikumva. Ariko mfite ubwoba bwa ukuntu ngiye kugwa ku bantu bambaye ubusa mwana, nta kindi ntisa ahantu baba baje kugira ute, baje kwiga mate se. Kanze ngiye kureba mugani wa turebe ko bafite amakaye bari kwiga mate, bari gufata note. Buretse nzuminge gako hano naho ndi kubabona neza, kanzuminge hano naho nababona bari hano inyuma y'aka gakuta nigubyoye gatoya. Kamanze ntegereze babona wenda hari bari kubanza gukuramo. Cyo ndasanga kiri hafi wenda kurangiza. Ntagiteshereza kitaranarangiza wallahi. Urumva buretse nze ninjire fresh mite magera. Buretse ariko mfite ubwoba mwana, mfite ubwoba bwataje. Twibaza ukuntu ngiye kugwa ku bantu nyine, ubu ndakeka ubu cyambaye ubusa n'urubuno mu kibara. Ukiri kuzamura kabuno mu kibara. Kanze mbereke, kanze buretse mbereke. Buretse nze hano noneho akunda kika ibintu nta kindi kintu bari gukora. Numva baracecetse nta kintu bari kuvuga. Ubu akabaye bari kuvuga nkabyumva. Ikibazo nicyo kije nacyo, kanze kibereke wabona hari kiri hano. Buretse gato mfite ubwoba mwana, mfite ubwoba ndagaswe nyine. Ndi kwibaza ukuntu ngiye gutunga kamera abantu bari kwigirira mu kibara. Ukuntu abantu bari kugira mu kibara ngiye kubatunga kamera mwana. Ndakeka ndagaswe arabari ibisazi. Buretse nkwereke, buretse amasegonda nkangahe. Bari hano buretse hano nta bari bahari, hano nta bahari. Buretse nze mbereka ahandi noneho. Buretse nze ariko urabona ko nyine bari hano hafi do basize ibintu, nta bisinzi niba nta bintu mubonye. Basize kino gihe nuza bino ikino gicagi n'iki gihe headphone n'iruntu rumeze nka remote y'igisasu. Ni igipabaka ariko bari hano hafi gucyura. Ubwo bataye ntangiye kugera ku bintu byabo, ndakeka bari hano hafi. Buretse kanzuminge ndebe hano ntabo. Kanze ninjire mu gihuru ndababona ndagaswingingire nta hantu bancikira. Urikumva ababo nta hantu bancikira. Buretse ninjire mu gihuru ntabo ndi kubona arabarengeye abahamba ntibakibona mwese cyane imizimu. Ariko ndakeka nta mizimu ibaho mwana, abantu kanze nze mbarebe hose kabisa. Bari hano mu izi zone, ndabafata ndagaswingingire. Ikijene kiri kumenera mu ishyamba, kiriko data we. Buretse ngiye kubageraho. Bari hano hafi, kansubira inyuma wabona naciye ahatariho. Urumva kanze nce hepfo, nce hano mwakayira ko hepfo. Buretse gato wabona bigubye ahandi hantu nacyo nkeka ko harimo agahuru kameze neza naho umuntu yagirira. Buri gihe ndaza ngasanga harimo ibishashi bya kondomu shanka ibyo byavuye. Kumbe n'abahamba baba babyinjijemo baje kuhasambanira. Buretse gato ababonda abagwaho ndagaswe. Nuko mbona video ibaye ndende. Guys, kambabwire ngo muze gutegereza pati kabiri.